Turaguhaye kaze hano kuri Kwisi ni Tranzite TV. Turaguhaye kaze hano muri studio yacu. Uno munsi mwiza cyane aho abakozi b'Imana baba bageze hano muri studio kugira ngo bashobore kutuganiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana yamaze kwashika, ubwo rero tubasabe mubandanye kugira share kuri Facebook live canke ku channel yacu ya Kwisi ni Tranzite TV kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bishika kuri benshi. Turaguhaye kaze rero wewe uri kudukurikirana ugire share kugira ngo ubutumwa bone gushika kuri benshi. Tutabatindije rero muno mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana musanze mumenyereye yitwa Francine, akaba agiye kutuganiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Turagwaye karibu rero kuri uno munsi ubane natwe kugira ngo muri uwo mwanya tugiye kumarana nawe ntuze kuba imfa gusa. Reka tumuhe karibu kugira ngo adushikirize icyo yaduteguriye kuri uyu munsi. Karibu Francine. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbere ya byose ndaramukije uwumpaye ikaze, murakoze yeme namwe. Ubwo rero tugiye gutangira tubashikiriza ijambo ry'Imana, turagiye turagarutse kandi reka dusenge kugira ngo twishire imbere y'Imana. Igihe tuza gusenga Yesu aze kuba ari kumwe natwe. Amen. Amen. Mana yaje ushobora byose mwami ijuru n'isi, turongeye turarengusa imbere y'inyonga zawe. Turagushimiye mwami Yesu kutugejeje amasaha. Turagushimiye kuko uri Imana ikomeye Mana. Turagushimiye kuko ari wewe watanze uyu munota n'aya masaha kugira ngo tube twicaye muri iyi studio ga mwami Yesu, kandi nuza kudufasha ku buhinga bw'ibyuma. Akaba ari wamupangiye umunota, akaba ari wamupangiye umwanya mwami Yesu, ni watumye tugihema. Kandi turagushimiye ko uza kumvisha abantu bawe ga Mana, aho tuza kumvira ijambo rize kubagirira umumaro ga mwami Yesu, natwe tugire umumaro n'abandi bose ku isi yose bagira umumaro mu izina ryawe ryera. Amen. Ubwo twahejeje kubaramusa, muri aka kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani 22 umurongo wa 12 kugeza ku 15. Umutwe w'ijambo ravuga ngo ibyukuza kwa Yesu. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesuye imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Amen. Yesu ashimwe cyane. Turahejeje gusoma ijambo ry'Imana. Twavuze ko umutwe w'ijambo uvuga ngo ibyukuza kwa Yesu. Ha ku 22:12 kugeza ku 15 turahasomye, haratubwira ngo ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikuranye n'ibyo yakoze. Amen. Aha muri iyi si rero turahari turi abagenzi, ntabwo ariho iwacu. Iwacu ni mu ijuru, ntabwo iwacu ari hano ku isi. Hano ku isi tuhageranya nka transite. Transite n'ahantu uca uhicaye umwanya muto, mu minsi cyangwa mu cyumweru cyangwa mu minota ukaba uhavuye, ukaba werekeje aho uzoba ibihe byose. Amen. Ubwo rero turazanyira ijambo kugira ngo ridufashe twebwe abantu Imana yaremye. Turaraba abantu bose, ntabwo tutoranya idini kanaka iki. Turabwira abantu bose kuva ku mpande zose zine z'isi. Turabwira abari muri Afrika, turabwira abari muri Europe, turabwira abari muri Australia, turabwira abari muri Amerika, turabwira abari muri Oceani, kugira ngo ijambo ribagire umumaro kandi ribafashe, kandi bumve aho tugomba kuza kuba, kandi bumve ko tugomba kureka ikibi tugakora icyiza kugira ngo
Yesu niyaza gutora ishengero ry'iyo natwe tubonekemwo ubwoko bwose yaremye ku isi. Ubuheze twaravuze ngo Yesu ntabwo yari yaturemeye kugira ngo ntituzicane nawe, yari yaturemeye kugira ngo tuzoraga ubwami bwo mu ijuru. Nta muntu n'umwe yari yaremeye ikibi, nta muntu n'umwe yari yaremeye kuzoja ahatari heza. Yesu yari yaturemeye ko twese ikiremwa muntu tuzoja mu bwami bwo mu ijuru ariho iwacu. Hano rero umutwe w'ijambo yatubwira ko iby'ukuza kwa Yesu, urabona hano ko avuga ngo niwe Arufa akaba Omega. Ni Imana imwe, nta yindi Mana ihari, niwe tangiro akaba n'iherezo. Abantu benshi cyane barihenda bakavuga ngo hariho izindi mana. Abantu benshi basenga imana nyinshi cyane, ariko abo basenga imana nyinshi cyane iri jambo ry'Imana rishobora kubafasha bakamenya Imana iyo ariyo, bakamenya ko Imana ibyagiye mu bwami bwo mu ijuru, bakamenya ko umwami Yesu ariyo Mana, bakamenya ko ari we yaremye umuntu kandi ari we atuma umuntu ahema, kandi ari we atuma umuntu ashobora kuba kuri iyi si. Niwe afite urufunguzo rw'ubuzima bw'umuntu. Nta muntu n'umwe cyangwa nta mana na zimwe zitari Yesu zifite urufunguzo rw'umuntu. Birashoboka ko abantu benshi bihenda bakaja gusenga imana zitari zo. Hari abasenga inka, abasenga ibigirwamana by'ubundi bwoko, abasenga ibishushanyo ibyo babaje, hariho n'abasenga ukwezi n'izuba. Bigaragara ko abo bantu bataramenya ugusenga nyakuri, bataramenya Imana yabaremye iyo ariyo. Biraboneka ko abo bantu bakiri mu mwijima, bataramenya umuco kuja inzira ija mu muco yariyo. Ni byiza cyane rero abaza kumvira ijambo. Hariho ubwoko bwinshi cyane butumva runo rurimi tuvuga. Ukabana n'umuntu cyangwa ukaba ufite umugenzi mushobora kumvikana mu rurimi uvuga, urashobora kumusigurira ibyo turiko turavuga ibyo ari byo, ukamubwira Yesu ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ukamubarira ko ari we Arufa Omega, ukamubwira ko ari karibu kuza. Yavuze ko azoza nk'igisuma, nta muntu n'umwe uzabimenya, umuntu uzaba abizi ni Imana yonyene. Ubwo rero tugomba gufokasinga kumenya Imana, tukirinda tukava mu bibi, tugashakisha Imana, tukava mu mwijima cyangwa umuco tukaja mu muco. Ibihugu byinshi nko mu Rwanda baravuga umwijima, mu Burundi bavuga mwiza. Nimvuga umwijima haza kumva abantu bo mu Rwanda, mvuze umwiza harumva Abarundi. Ubwo umwiza n'umwijima byose ni kimwe. Tugerageze tubivemwo, tuje mu muco kugira ngo tuzobane igihe Yesu azaza gutora, cyangwa igihe Yesu azobaje azadusange twese turi mu muco. Igihe rero imbaraga tuzokoresha kugira ngo tuve muri ibyo bigirwamana, cyangwa imbaraga tuzokoresha kugira ngo tuve mu mwijima cyangwa umwiza, ni Yesu agomba kuziduha. Nta wundi muntu, nta yindi Mana ishobora kuziduha. Yesu niwe afite imbaraga. Yesu hano yavuze ko ari we Arufa akaba Omega, niwe ntangira akaba iherezo. Niyo Mana yaremye isi karema n'ijuru, niyo ihari yonyene, niyo Mana dukwiye kwiringira. Hariho benshi cyane batazi Yesu, batazi Imana iyo ariyo. Turabashishikarije kugira ngo bakoresha uko bashoboye, basenge Yesu, basenge Imana kugira ngo ibahe imbaraga mu mutima, ibahe imbaraga mu migendere, mu kugendagenda iminsi yose, kugira ngo babashe guhinduka. Imana irafise ubwoko bwayo bwinshi yaremye ku isi. Ntabwo ireba umugufi, ntireba umurebure, ntireba uwirabura, ntireba umuzungu, ntireba umuhindu, umushinwa. Ikiremwa cyose kiba ku isi, umuntu wese atuye isi, ni Imana yamuremye, kandi abantu bose Imana irabakunda, ariko ikanka icyaha. Iyo rero dukunda ikanka icyaha, ni byiza cyane ko tugomba kugerageza tukava muri ibyo byaha kugira ngo Imana yacu yaturemye, umuvyeyi wacu, kugira tumugororokere. Tutamugororokeye rero ntabwo inezererwa. Imana irashavura ibona umuntu yaremye ariko arakora ibitabereye. Tuzoshobozwa nuko tuzosenga tukabwira Yesu akabidufasha, akaduha imbaraga zo kuva mu byaha no kuva mu mwiza tukaja mu muco. Niwe abishoboye, umwana w'umuntu ntiyobishobora atari we amushoboje. Ni byiza cyane twumvishije ko inyuma hazoba, inyuma hano haravuga ngo inyuma hazoba abarozi, abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora.
urumva ko inyuma hazoba abarozi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n'ababeshi abashakanye. Nitwavuga abashakanye ndibaza ko ururimi rw'ikirundi, mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga ko ari abasambanyi. Urumva rero tugerageze abantu bose batarabasha kumenya Imana, abantu bakigendera mu bigirwamana, bakigendera mu byaha byose by'umurengeri biriko biravugwa hano, nibo bazoja inyuma. Uzoja inyuma bisigurwa ko inamba ya nyuma ni ibintu vya nyuma nyene, ntago urumva ko ubwami bw'ijuru udashobora kwinjira ukigendera muri ibyo byose. Ni byiza cyane bene wacu, abavukanyi, basaza bacu, abavyeyi bacu, basogokuru, banyogokuru, kugira ngo mumenye Imana iyo ariyo yaturemye. Ni byiza cyane ko iyo umajije kumenya Imana yakuremye ko uwo isangiza mugenzi wawe atarayimenya, ari umubanyi, ari umuvukanyi, ari umuvyeyi, ari abagenzi, ukababwira Imana iyo ariyo kugira ngo bave mu byo barimo bitabereye Imana yabaremye, baje mu bintu byiza bakore, kugira ngo Imana nayo inezerwe ko ikiremwa cyayo yaremye kivuye mu mwiza, kiriko kiragana umuco, cyangwa kiri mu muco, kiri gukora ibyo kugororoka. Urumva rero ko Yesu ibyo kuza kwiwe mwabyumvishije, kandi murazi ko murumva ntabwo atebye, araje vuba. Kuza vuba rero azobaje gutora ishengero, azobaje hano ku 12 haravuga ati ndaza vuba nzanye ingero kugerera umuntu wese icyo yakoze. Niyagusanga uri gusenga ibigirwamana, ingero yawe ni ibigirwamana nyene. Niyagusanga uri muri ubwo bushaka cyangwa ubusambanyi cyangwa uburozi cyangwa ubupfumu cyangwa gusenga ibigirwamana cyangwa ububeshi, ntabwo azoguha ingero yawe, ntabwo uzoba warakoze neza. Hano nicyo bishatse gusigura ko aje guha ingero, guhemba abantu nibyo bakira buri muntu wese n'ingero yakoreye nicyo yakoze ari muri iyi si. Ni byiza cyane nimwirare kugira ngo mumenye ati hano ku isi twarashitse, nta handi hantu oya, aha ni muri transite, dufise ahandi tuzoja kuba. Dufite ahandi tuzoja kuba tukabana na Yesu mu ijuru. Yaratubwiye ko afite amazu menshi, yagiye kudutegura ibyicaro. Ikigwa cyaheze niko cyatubariye ko adashobora kutubesha ko kwa data hari amazu menshi. Biragaragara rero hano niyaza gutora abantu aje gutanga ingero, azobaje guha abantu biwe agiye kuzojana ajanye hahandi mu ijuru, muri ya mazu, muri bya byicaro, kugira ngo bicare baruhuke amagorwa n'umubabaro bahuriye hano muri iyi si. Abandi nabo nayazasanga muri bwa bushakanye, bwa busambanyi, muri bwa gusenga ibigirwamana, mu bupfumu, mu burozi no mu bubeshi, ntashobora kubajana ngo abicarikane n'abantu yahembye neza, bagendeye mu muco cyangwa bashatse ibyo kugororoka kwiwe. Hariho benshi cyane babwiye ibya Yesu ntago babyumva, ntibaraba, ariko Yesu arabakunda. Ibiremwa byose yaremye biri ku isi arabakunda, ariko akanka icyaha. Nta muntu n'umwe adakunda, twese aradukunda, ariko adushishikariza kugira ngo tuve mu byaha, tugendagende mu nzira nziza, kugira ngo tuze tubone niyaza guhemba azanye ingero dubonekemwo, niyaza kudutwara dutware tuzicarana nabo mu bwami bwo mu ijuru, muri bya byicaro no muri za nyubako yatubariye. Niyo mpamvu tugomba gushishikariza imiryango, abavukanyi, ababanyi, inshuti n'abagenzi, kugira ngo igihe cyo kuza ko yaje gutanga ingero natwe azatubonemo. Bene data, birababaje cyane umunsi azogaruka agasanga umuntu ari mu bitabereye, ari karasenga, yashize igiti ngaho ari karagisenga avuga ngo ni Imana, cyangwa yagiye ku mupfumu, yagiye kumubaza umuti wo muvura, cyangwa yagiye ibyo abapfumu bakora ibintu byinshi cyane, abajeyo nibo bazi ibyo baba bagiye gukorayo, akagusanga uri muri ibyo, nta ngero n'imwe azoguha. Akagusanga uri kubeshera abandi, ubaremenkatanyiriza, nta ngero n'imwe azokwigera guha. Akagusanga uri mu bintu by'urukozasoni byinshi cyane. Muri iyi si harimo ibintu bibuza abantu inzira yo kuja mu muco, ni byinshi cyane. Abigusanzemwo nta ngero, igihe azoba aje guha abana ingero ntashobora kuyiguha, kuko nta kintu na kimwe uzoba warakoze, uzoba
warabaye uw'isi wakunze isi kuruta gukunda iby'igihe kizoza kandi iby'igihe kitazoshira. Iyo turiko turavuga igihe kitazoshira ni igihe uzoba ugiye mu bwami bwo mu ijuru, uzobayo forever, unezerewe, utagwara, utagira gute, unezerewe, ubana n'abamarayika na Yesu muri kumwe, musangira kuri big table, murya kuri cya giti cy'ubugingo cyo mu ijuru. Abo n'abantu bazoba baragororotse, baramwumviye, baragenze uko umwami Yesu ashaka, baritandukanyije n'ibyo bibi byose ibitabereye abantu twabujijwe gukora. Ni byiza cyane ko ijambo ry'Imana twoza turaryumva, tukagishamo, tukaryumviriza kugira ngo rihindure imitima yacu, tuve mu mwiza cyangwa umwijima, tuje mu rumuri cyangwa mu muco. Kuko niho tushobora kuzogira ubuzima bwiza, niho tutazosubira gupfa, niho tutazopfa, niho tutazogwara, niho tuzobaho imyaka yose tumerewe neza. Ariko nitwagenda tukaza kurikirana bino bintu byo mu isi, tugakunda isi cyane, isi ikadukura tukabyemera, ntitugire icyo tureka, ntabwo tuzobona kubona zangero azoza guha abantu biwe, abantu bakoze neza, abantu bagenze uko ashaka, ntagazoziduha nitutagororoka. Ni byiza cyane bene data rero abatuye impande zose zine z'isi ko tugomba kugendera mu muco, tukava mu mwiza, tuzobishobozwa na Yesu wenyene, kandi tuzobishobozwa n'abandi bakozi ba Yesu bamukorera hano muri isi tubamo. Yesu afise abakozi benshi cyane, Yesu afise abakozi yashize ku isi benshi cyane gose. Amadini menshi afite abakozi b'Imana bakora mu kuri, bashobora kukuyobora inzira yo kuja mu bwami bwo mu ijuru, bagashobora kugufasha kureka gukora ikibi cyangwa kuva mu mwijima cyangwa mu mwiza ukaja mu muco cyangwa mu rumuri, kugira ngo Yesu niyaza gutanga ingero azosange waravuye muri ibyo bintu bitari byiza. Ni byiza cyane. Muri Afrika hari abakozi b'Imana benshi cyane, muri Amerika barahari benshi cyane, muri Australia hariyo benshi cyane, muri Europe hariyo benshi cyane, muri Australia hariyo benshi cyane, muri Oceania hariyo benshi cyane, impande zose z'isi, ubwoko bwose butuye isi, ari Abashinwa, ari Abahinde, ari Aba Ethiopia, ari Abasomali, ari Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, abazungu, ubwoko bwose Imana yaremye mu bihugu barimwo, mu makontina barimwo, barafise abakozi b'Imana bashobora kubafasha kuva mu mwijima bakaja mu muco, kureka icyaha n'akaha. Ubwo rero aho muherereye mwese, ijambo ry'Imana muzoza murumva rizobafasha, kandi ndazi neza ko ribafasha, kuko nta muntu ashobora kuryumviriza akabura n'ijambo na rimwe rishobora kumugirira umumaro, agashobora no kugira ijambo na rimwe rishobora kumwibutsa. Ni byiza cyane tuze turumviriza ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe, kugira ngo tuve mu byaha, kugira ngo umwami Yesu ahaje vuba azodusange twiteguye. Bibiliya iratubwira ko aje vuba ari ku rugi, aranyaruka cyane, ariko twebwe abantu ntabwo tuzi umunsi n'isaha azohashikira, ariko turazi ko ari vuba, turasoma Bibiliya turavyumva, turazi ko ari vuba. Na hano biratubwiye iby'ukuza kwiwe, iby'ukuza kwa Yesu, kwaje vuba. Hano haranditse ngo ndaje vuba, niko byanditswe muri Bibiliya ku murongo wa 12. Ntabwo ari je ndabivuze, ndabisomye. Ndaje vuba. Ni byiza rero ko avuze ngo ndaje vuba, kutanga ingero z'umuntu wese ibyo yakoze akiri mu isi, dutanguranwe natwe. Ahaje vuba tunyaruke, ahashikira cyangwa hazoshikira asange twamajije kwitegura, tutakibarurwa muri babandi bari mu bapfumu, mu bushakanyi, mu busambanyi, mu bigirwamana, no mu bubeshi. Tube twahejeje guhindura, tube twahejeje kuvayo, kugira ngo naza gutanga ingero atuzaniye amagifti yacu, asange dushobora kuyakira twahevye ivyo turimo. Ni byiza cyane ko tunyaruka, iyo rero si wa mwanya wo guteba. Hariho abavuga ngo twaravyumvishije, ngo kuva kera baratubwiye ngo araje ngo yaranse kuza, nta nubwo azoza n'ububeshi. Oya, hano aravyivugira, aravuga ngo ndaje vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.
akavuga ngo ndi arufa na omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Murumva ko ari wavyivugiye kwaje vuba, kandi ariyo Mana imwe rukumbi, ari ya mbere akaba niyo herezo. Niyo mpamvu bene data bavukanyi, abumva ururimi ndiko ndavuga, abatagumva bazosigurirwa n'abagumva, mwumve kwaje vuba, mwumve kwaje vuba, kugira ngo atugerere ivyo twakoze turi muri iyi si. Nanje ndimwo ndavyumve kandi bimfashe, kandi nanje mpinduke, kugira ngo niyaza gutanga ingero azosange ndimwo. Ni byiza cyane ko twokwiyegereza Imana yacu yaturemye. Ni byiza cyane ko twomenya Yesu ari we. Ni byiza cyane ko twomenya uko bava mu byaha bakabireka, kugira ngo tuze tubone ingero nziza, kugira ngo Yesu niyaza azotugororere, aduhe ingero z'ivyo twakoze turi muri iyi si. Bene data rero, ni byiza cyane ko dushobora kuba maso isegonda ku isegonda, tukaba maso umunota ku munota, kuko ntabwo tuzi ko ashobora gushika mu isaha iza ejo, mu ijoro saa moya 6 z'umugoroba, saa 6 z'ijoro. Twebwe ntako tubizi, ariko baravuga ngo ndaje vuba. Niwazi isaha, niwazi n'umunota igihe azoshikira hano, ariko hano baratubwira ko aje vuba. Ni byiza duhindukire natwe tunyaruka twihuta, kugira isaha yoshika, umunota yoshika, atubone ntatubure, ntabure umuntu n'umwe ahereza ya magifti yaratuzaniye. Ubwo rero ni byiza cyane, ni byiza ko tuba turiko turaganira ijambo, kugira ngo ribohore imitima yacu, kugira ngo abantu Imana yaremye ku isi yose ijambo rigiraho ribakuye, rigire naho ribajanye, kugira ngo abantu bose ntibazovuge ati nta jambo ry'Imana twigeze kumva, ntavyo twumvishe. Oya, turiko turabivuga kugira ngo abavukanyi bene wacu, bene data, abo tuva hamwe, abo tutava hamwe, abo dusangiye urugendo, abataramenya Yesu bose bamenye ko Yesu ariyo Mana imwe, kandi kwaje vuba gutanga ingero za kira muntu wese yaremye, kira muntu wese ari kuri iyi si kubyo yakoze. Ntabwo aje guha ingero abantu bagororotse gusa, aje no guha n'ingero abataramumenya. Nimuve mumenye vuba, namwe araza bazaniye izanyu. Afite ingero nyinshi cyane, uko yabaremye muri kwisi mwese mu makontina yose. Nimugororoka mukaza mukava mu byo murimwo mukaza kuri we, ingero nyinshi arazifise, nta kintu na kimwe abuze. Afite ingero aza kubaha mwese mugakwigwa. Amena. Ubwo rero turahamagaje amakontina, ibihugu byose by'isi, ubwoko bwose, abagufa, barebara, abazungu, abirabura, umuntu wese ari ku isi yaremwe mu ishusho y'Imana, ahumeka umwuka Imana yamushizemwo. Niwe iri jambo ry'Imana rireba. Ntabwo rireba ibikoko, ntireba ibiti, ntireba ivyatsi, rireba ikiremwa muntu, kuko turazi ko ikiremwa muntu ari Imana yamuremye, kandi imurema kugira ngo aganze ibintu byo kuri iyi si. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rireba umuntu yaremwe atuye ku iyi si, kuva ku ntangiro kugeza ku iherezo, kugira rimufashe umunsi Yesu yazanye ingero azasange yiteguye. Utaramumenya, uwamumenye, utaranavyumva nawe rimugere ko abimenya, byumve. Uvyumva ariko atarabijamwo nawe bijemwo, uje mu ibarabara rigoroye, ibarabara rifunganye ritoya cyane, uve mu ibarabara ryagutse rimwe abantu benshi cyane bagendanya bahurura. Iryo barabara rimwe benshi cyane, ni iryo ririmo abasenga ibigirwamana, abasuma, abasambanyi, abashakanyi, ababeshi. Iryo niryo rihururiramwo byinshi, niryo rihuriramwo abantu benshi bagenda. Ariko ibarabara rifunganye ni barabara rijamo umuntu isegonda ku isegonda, n'isaha ku isaha, yemera ko Imana, akemera na Yesu, akemera ko amwakiriye, akemera kwanka icyaha n'akaha, akava mu mwijima cyangwa umwiza, akakurikirana injira ija mu muco. Uwo rero niwe azoba yagororotse, kandi uwo niwe azohabwa ya ngero, za ngero atuzaniye aje vuba. Ubwo rero twumvirize iri jambo ry'Imana, kugira ngo Umwami Yesu niyaza aje guhemba abantu yaremye bakora neza, natwe dusangemwo. Abana bacu, abagabo bacu, abagore bacu, abatama n'abatamakazi bacu, iri jambo ry'Imana ribagira umumaro, kugira ngo nabo mu bwami bwo mu ijuru bazojeyo. Ni byiza cyane waryumvisha ribwire mugenzi wiwe. Ni byiza cyane, ribagira umumaro, nanje ringira umumaro, rinyubake kandi rinyigishe.
ababanyi ribagirira akamaro, abantu bose batuye ku isi, n'umuzungu cyangwa umuhinde cyangwa umwarabu baba bumva ikirundi ribagirira umumaro, baribwire bene wabo nabo batakizi, kugira ngo bumve ko Yesu aje vuba, kandi Yesu ari arufa akaba omega, ari uwa mbere akaba uwa nyuma, ari Imana ikomeye, Imana yaremye isi, ikarema ijuru, ikarema abantu, ikarema ibiti n'inzuzi n'imisozi n'ibituye isi n'ibiri mu nyanja, amasamaki, ibintu byose n'ibyatsi n'ibiti n'amabuye n'imisozi. Bumve ko ariyo Mana imwe gusa, atayindi Mana ihari. Kandi abantu bazobura izo ngero bakabura ubwami bwo mu ijuru nibo abandi bariko barasenga ibigirwamana, bari mu busambanyi, mu bushakanyi, mu kaboregwa, mu bapfumu, mu bwicanyi, mu bubeshi, mu bintu byose bitari byiza Imana idashaka. Abizo ngero ntibazobibona. Ubwo rero turabashimiye kuri ijambo ry'Imana, turashimiye abaza kuryumviriza kugira ngo babashe kurisangiza ababanyi, abavukanye imiryango, kugira twese hamwe tumenye Imana iyo ariyo, kandi tumenye ko Yesu aje vuba, aje guha ingero umuntu wese yamugorokeye. Amen. Ubwo ndabashimiye, naho ubutaha nisubira kugaruka tuzobonana. Ndashimiye n'uri ku buhinga bw'ibyuma, muramubona Aime, nawe ndamushimiye kuba yaduhaye umwanya akitanga kuri uyu munota. Ubwo rero turangirije hano, kandi ikindi nashaka kubibutsa, abashaka gusoma iyo nkuru nziza, ibyo bintu by'ubwami bwo mu ijuru, barashobora kugura igitabo cya Bibiliya mu gihugu barimo, mu state barimo, mu isiri barimo, harimo abakozi b'Imana bazoberekeza, muzobasanga mubabaze icyo gitabo cya Bibiliya, bazoberekeza, babereke ibibamwo, babereke uko babisoma, babereke akamaro k'ijambo ry'Imana ririmo. Ni igitabo cyeranda cyahumetswe n'Imana, ni igitabo cyera, ntabwo ari igitabo nkamwe dusoma muri mu marayibore cyangwa ivyo twigamo mu high school, muri university cyangwa mu primaire. Oya, ni igitabo cya mbere kiri hejuru y'ibindi bitabo, ni igitabo cyeranda, nicyo kizogufasha kukwigisha kuja mu bwami bwo mu ijuru, nicyo kizogufasha kumenya Imana iyo ariyo, kumenya iby'Imana ikunda, kumenya ibintu byose bituma byo kwemera kuja mu bwami bwo mu ijuru. Abakozi b'Imana aho uherereye, isengero usengamwo, abakozi b'Imana barahari, barayobora abantu, kandi icyo gitabo baba bagifise. Urashobora kubabaza aho bakigurira, bakakwigisha kugisoma, bakagusigurira ibirimwo, bazobigufasha kugira ngo nawe ubashe kumenya iyo nzituka nganye. Yesu niyaza vuba aguhe yangero nkuko yazizaniye abandi. Amen. Reka dusenge. Turabashimiye mubane n'Imana, murarane n'Imana aho bwije aho bukeye, mwirigwane n'Imana. Ubwo reka dusezere dusenga mu izina rya Yesu. Mana yanje ushobora byose, mwami w'ijuru n'isi, turagushimiye Mana muri uyu munota no muri isaha no muri aya masaha ko turabwira ijambo abantu bawe waremye mwami Yesu. Turagusaba mwami Yesu ribagirire umumaro, nanje ringirire umumaro, n'uri ku buhinga bw'ibyuma bimugirire umumaro, kugira ngo umunsi waje gutanga zangero Mana uzaniye abantu waremye bakugororekere, natwe tuze dusange watuzaniye ingero zacu mwami. Nabaza kumvira ijambo ry'Imana rigiraho ribakura, ribagira umumaro, nabo bazozanirwa ingero zabo, kugira ngo tuzicane mu bwami bwo mu ijuru, muri bya byicaro wagiye kudutegurira, muri ya mazu wavuze ko kwa data hari amazu menshi, tuze tuyabanemo mwami Yesu. Kandi mwami Yesu Kristo we Nazareti, uduha imbaraga zo kwibuka, uduha imbaraga zo kuzirikana umunota ku munota ivy'ubwami bwo mu ijuru Mana. Wavuze hano kuje vuba mwami Yesu, aho uje vuba udusange turi maso Mana, abantu waremye ku isi yose uzubasange bari maso Mana. Abatarakumenya ubahe kukumenya, niwe ufite imbaraga zo kumenyesha ubwoko waremye, ubahe kukumenya, abakumenya nabo ubahe imbaraga, kugira ngo mwami Yesu baze bakubone mu izina ryawe ryera. Amen. Kwisi ni transite, nkuko mwamaze kubyumva. Kwisi ni transite, tuba turabayemo kugira ngo igihe nicagera umwe wese umubona asezera yigira, eka hazogira n'igihe twese tuzagira rimwe, kandi kila muntu wese azohabwa ibihembo n'ingero y'ivyo yakoreye hano kwisi. Nkuko mwamaze kubyumva, yasomye muri Bibiliya mu byahishuwe 22 uhereye kuri 12 kugeza kuri 15. Wewe rero nugenda ukahasoma uzobona byinshi bijanye n'ibyo kuza kwa Yesu Kristo. Ubwo rero
nahawe na jewe na twebwe twese kumenya yuko aha turi ari transite, dufise igihe tuzimuka tukagenda ahandi aho Imana yaduteguriye. Yavuze yuko kandi Yesu yavuze yuko agiye mu ijuru kudutegurira amazu meza cyane asumba ayatubamwo, amazu atagira amabiro, nta biro uzoronka ngo ni y'amazi ngo ni y'amatara n'ibiki, eka azoba ari amazu meza cyane tuzoba tubamo kuko azoba arayo mu ijuru. Mbega oba witeguriye kuzoyibona iyo nzu cyangwa kuzoyibamwo, cyangwa twebwe nanje naba niteguriye kuzayibamwo? Ubwo nahawe kugira ngo umenye icyo ukora kugira uzoyibamo mu iyo nzu. Kwizera 90 TV turagushimira ko babanye natwe, turagushimira kandi kuba washoboye kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza uko buraca kuri studio yacu bwama bwaciye kuri studio yacu kugira bushike kuri benshi. Turagushimira wewe ubandanya kugira share channel yacu kugira ngo ubutumwa bwiza eka ibiganiro byacu bera kuri Kwizera 90 TV bibone gushika kuri benshi. Bandanya kubana natwe, bandanya kubana natwe kuri uyu munsi. Eka hariho n'undi mukozi w'Imana aza kuba ari hano muri studio kugira nawe abandanye kutuganiriza biciye mu ijambo ry'Imana. Eka tugushimire wewe wari natwe, ubwo naho ikindi gihe mubandanya kubana natwe. Murakoze.